Akkasii kun oolaa qabrii hayaa keessa dhaabbadeetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaa tana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'aas fide video siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun kee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo akkam nagaa fayyaa qabdanii. La hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wa inna ilayhi raaji'uun. Yaa Oromoo wallahi musiibaa ajaa'ibaan nu bu'e irraan tana hayaat dhabnee jirra. Walumaan dhabne hayaata Oromoo guutuuti imaanaa sabri rabbiin isiniif haa kennu nuti qoftiin hin dhabne hayaat walumaan dhabne waan guddaa jechuu hin danda'u har'a hayaa baafne karaa qabrii deemuu ni deemna awwaalchaaf jechuudha tallaajaa keessa jirti. Uummanni keenya ilmaan Oromoo guutuudha kunoo bakka tana jiran ulaa tallaajaa dura makiinaa keessa ol seeneetiin xiqqishoo waa isinii waraabu jira. Rabbi sodaadhaadha viidiyoo hayaata qaama qullaadhaa qaama isii hagubate gadhiiftan san viidiyoo sana qaa'eef jalaa nuti viidiyoo san dirqamneeti viidiyoo san marree hayaati jaan harkuu dadhabneeti ijoollee Oromoo achi keessa daleeytuun nu viidiyoo xiqqoo nu maraa akka isiin jirtu laallaa jennee sababaa saniif viidiyoon san maramte viidiyoo isii gubatte qaama qullaa isii jirtu yuutuubii fi feesbuuk irra olii gad oofu jirtan san rabbii guyyaa boruu sodaadhaa ka isii fuudhe kana sodaadhaadhaa viidiyoo san if jala haqa. Odoo isiin hin awwaalamne obboleettii teessan viidiyoo isii if jala haqa rabbi sodaadhaa gaddi nu caala akka isinit jiru niin beeka imaanaa sabrii rabbi isinii haa kennu ammoo viidiyoon san viidiyoo isiifillee gaarii miti qaamni qullaadha viidiyoo qaamni qullaa jiru qilleensarra olii gadi noofina rabbi sodaadhaa if jalaa haqaa viidiyoo san odoo amma isiin hin awwaalan namni viidiyoon san jala jirtu ka if jalaa naqi rabbi ragaa sitti haa ta'u hanqanumaan jechuufadha waan biraatii miti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خينا كم جرتم بكيس تمتيك سلام تانتي تقولني ربوكاتي براغي شيشة أكو ماركي تمتيك أرهنو قبري حياة الرجل أصو إسيهن أول لدورة واني أرمو أسجرت هندا أرمو عالم الرجل هندا قافنو فيديو دغنغران قدي فهمتي إسي حاكم جرتو إسي هاسويتو سن قديسن نمني ربي صداتو خبروس قبرين تونه إجتا صداتو أكا فيديو سن خاصن أسمان إسيني دامن فيديو هدو نمغرا آليسي تبيه جرتو فيتا بكبرا جرتو هندا غرامة ديسيته خنافو أبليان خيني واني إسيني دامچو بربانو فيديو سن ربي خيسن صدادا خالق إسين أومي صدادا فيديو سن خاصا فيديو سن نمني شير قولي في نمني فودي متنسي هنجنو أكا خاصن أسمان إسيني دامن يا أبليان خيني إن شاء الله تعالى دامسي خيني خونو كيسين برغوس أبدي كمنا أمو اتجاباتني وان كان يسيف دعائي قدون دركما فوتو يسي بريد دعا قبدن الرمت إنا الله وإنا إليه راجعون جتشوران دعائي قد عافي تكتي سنسين غافنا مو فيديون دوغن غرا متن سنما جرجرا ربين جرجر سي متن سبيتنا خيستي نتوان سن دوران اوركنه توري اكا متن جرجره متن سي وان خنتي هفو فيديو سن اكا خاصن امله اسني دامنا يا بلينكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Akkasii kun oolaa qabrii hayaat keessa dhaabbadeetiin anilleen dubbachuu jira qabriin hayaat tana saniifu obboleeyyan kiyya namni guyyaa boru bakka tana niin dhufa je'ee amanu rabbiin bakka hayaa fiduu deemu tana na fida je'ee namni amanu qabrii tana keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira bakka hayaat itti awwaalamuu deemtu keessa dhaabbadeetiin isin dubbisu jira. Yoo qabrii tana keessa rabbiin kanu fidaa amantan taate har'a hayaa kalee fayyaa qabdu har'aas fide viidiyoo siisan haqa namniif jalaa qabdan guutuun keessan feesbuuk irraa yuutuub irraa if jalaa haqa kamaxxanse immoo abbaa maxxanse sani wiliidha wal gaafachuu teenya
isin ammoo warri isin jala jirtu rabbii isin uume sodaadha qabrii tanaanis boruniin seenaa namni amantan keessa dhaabbadheetiin isin dubbisu jira bakka ayaa keessa ciisuu deemtu daqiiqaa 20 booda fiduuf deemna rabbii isin uume sodaadha boru bakka tana dhufuuf teessanii haqaa obboleeyyan kiyya akka isin jaalattan ni beeyna akka isin gadditaniif ni beeyna nu caalaa wallaahi wabillaahi tanuma dhugaatiin dubbachuu jira akka isin rifattan ni beeyna akkuma nu keenyaatti nu daran saniif immoo viidiyoon san gaarii miti isiifillee ijaafillee gaarii miti viidiyoo saniif jala haqaa rabbii keessan sodaadha rabbii guyyaa boru as isin fiduu taa'u sodaadha akkuma biraa gadda ibsadha imaanaa sabrii rabbii isin yaa kannu waliin nurraa duute hayaatu waliin dhabne nu qofaa miti haadha siitiifillee gaarii miti viidiyoon san sabriin harkattu akka sabbartu godhaa obboleeyyan kiyya viidiyoo san qilleensarraa haqaadha odoo nuti isin awwaalle viidiyoo tana isiniifin gadhiisaa haqaa rabbii isin uume sodaadhaadha kunoo hayaatas dhufuu deemti laala keessaan dhaabbachuu jira qabrii